Benshi bibaza ku mutekano, ubukaka n'ubuhangange bw'igihugu cy'u Rwanda cyubatse mu bijyanye n'ubutasi butanyeganyezwa, kubera uburyo gitanga byose kugira ngo kibe kiri mu bihugu bifite umutekano ku isi. Benshi bakibaza ku mutekano wa Perezida Paul Kagame, abandi bakibaza ku ntwaro n'ibikoresho u Rwanda rushobora kuba rukoresha mu gihe cy'urugamba. Ariko kuri uyu munsi wa none, njye nabateguriye kubabwira ibyo mu isi y'indege ya Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, indege yifashishwa cyane cyane mu gihe cy'urugamba rwakomeye. Iyi ndege yakozwe n'uruganda rwanditse izina mu gukorera indege kabuhariwe n'ibihugu bikomeye, narwo turaza kurugarukaho. Gusa iri mu z'u Rwanda rwaguze, indege itavogerwa na gato. Ikaze mu isi y'ibidasanzwe y'indege ya Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, ikora ibidasanzwe ku rugamba, by'umwihariko mu kirere cyayo. Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon ni indege y'intambara ikomeye yatejwe imbere mu myaka y'1970, mu gihe umushinga wayo watangiye mu mwaka w'1974 n'uruganda rwa General Dynamics. Uruganda n'ubundi ruherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rwazobereye mu gukora ibikoresho bya gisirikare, cyane cyane indege zikoreshwa mu gihe cy'urugamba cyangwa se mu gihe cy'intambara. Ubu rukaba ruri mu maboko y'uruganda rwa Tata Lockheed Martin Aerostructure Limited, uruganda ruherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, narwo rwazobereye mu kubaka intwaro za gisirikare, cyane cyane indege za Sukhoi, indege zamenyereye gukora urugamba kandi zifite n'ikoranabuhanga rihambaye. F-16 yaje kuba intego yo kuba indege ifite ubushobozi bwo kurasa no guhangana n'indege z'abanzi, ikaba yarakoreshejwe mu buryo bwihariye mu ntambara za Cold War cyangwa se intambara y'ubutita. Intebe y'abapilote yitwa 00 ejection seat, ni imwe mu nyungu zayo zikomeye. Iyi ntebe yemerera umupilote gusohoka mu ndege mu buryo bwihuse mu gihe cyose, nubwo indege yaba iri ku muvuduko udasanzwe cyangwa se mu bihe bibi. Ikoresha system ikora mu buryo bw'ikora, ku buryo umupilote akanda kuri buto imwe, intebe ikarinda imusohora mu buryo butagoranye, maze igafasha kurokora ubuzima bwe. Intebe y'umupilote igira ubushobozi bwo kumusohora mu buryo bwihuse, ituma umupilote asohoka mu ndege akagendera mu mutaka mu gihe cyose cy'akaga. Uburyo bworoshye bw'iyi systeme ni ingenzi mu bihe by'impanuka, by'umwihariko mu bihe bitandukanye by'umutekano. Uruhare rwa 00 ejection seat ni ingenzi cyane, kuko mu gihe indege ikoze impanuka cyangwa se igasenyuka cyangwa se bakayirasa igashwanyagurika, umupilote ashobora kurokoka. F-16 ni indege ifite uburanga budahangarwa, ikaba yarakoreshwaga mu ntambara zitandukanye, yabaye ikirangirire mu ntambara z'ubutita, ikaba yarakoreshejwe mu bihugu bitandukanye nka Amerika, Israel ndetse na Turukiya. U Rwanda narwo ntirwasigaye inyuma, kuko rwaguze F-16 mu mwaka wa 2022 miliyoni 300 kugera kuri miliyoni 700 z'idolari, ubwo ni hafi miliyari 900 z'amanyarwanda. Gusa ashobora kurenga bitewe n'ibikoresho byihariye byayikoze cyangwa se bitewe n'ubwoko bw'indege uri gushaka uko bumeze. Ibi biciro bishobora guhinduka bitewe n'amasoko cyangwa se n'ibikenewe. Ikaba yarafashwe nk'ingenzi mu kongera imbaraga z'ingabo z'igihugu no kurinda umutekano w'igihugu. F-16 ifite ibyuma by'ikoranabuhanga bigezweho muri cockpit, bituma umupilote abasha kubona amakuru menshi ku ishusho ry'urugamba. Iyi ndege ikoresha amatara azimije kugira ngo ibashe kugenda nijoro, ifite ubushobozi bwo gukora misiyo mu bihe bitandukanye, harimo n'iby'ijoro. Ibyuma bya cockpit birimo radari, GPS na sensor zinyuranye, bituma umupilote ashobora kubona amakuru ku bibazo bitandukanye mu gihe cyose. Kandi ikabikoreshwa mu bikorwa byo kurasa, ibarura amakuru no gucunga umutekano. Iyi ndege ikora mu bikorwa byinshi, ntabwo ikora gusa mu bihe by'intambara, ahubwo ikora no mu bikorwa by'amahoro, harimo no gukumira no guhangana n'ibitero by'iterabwoba. Ikoreshwa kandi mu bikorwa by'amahoro byashimangiwe na ONU cyangwa se n'ibindi bigo by'umutekano. Mu bihe byo guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, F-16 yagaragaje ubushobozi bwayo mu guhangana n'abarwanyi, ikaba ifasha mu kurinda umutekano w'igihugu. F-16 ifite imbaraga mu gukoresha ibisasu bitandukanye. Iyi ndege ishobora gutwara ibisasu bifite uburemere bunini kugeza kuri toni 2.5, ikaba ifite ubushobozi bwo guhangana n'ibitwaro bikomeye. Ikoreshwa mu gutanga inkunga ku ngabo z'igihugu, ikaba ifite ubushobozi bwo kurasa ibisasu bitandukanye
harimo n'amasasu, ibisasu by'indege na za misile zitandukanye. Ubu bushobozi butuma F-16 ikomeza kuba indege y'ingenzi ku ngabo z'igihugu, kandi ikaba ishobora gukora misiyo zose ahantu zifite ikibazo. Ikaba ikoresha moteri ikomeye yitwa Pratt and Whitney F100 cyangwa se General Electric F110. Ituma igera ku muvuduko wa kilometero 2124 mu isaha mu gihe ikora mu buryo bwihuse. Iyi ndege igenda ibirometero byinshi mu isaha bitewe n'uburemere bw'ibikoresho byayo yikoreye ndetse n'aho igenda. Ibigero by'iyi ndege biroroshye, bituma ibasha kugenda ku muvuduko wihuse mu bihe bitandukanye. Ikigero cy'ubushobozi bwayo mu ngabo kirasumba ibindi bihugu byinshi, bituma ibikirangirije mu bikorwa byo guhangana n'imbogamizi. Ibihugu bikomeye birimo Amerika, Israel ndetse na Turukiya ni bimwe mu bihugu byakoresheje F-16 mu bikorwa byo guhangana n'umutekano. U Rwanda rwaguze F-16 mu mwaka wa 2022 rukaba rwifuza kwiyongera ku bushobozi bw'ingabo z'igihugu no kubungabunga umutekano. Ubu F-16 yagaragaje ko ari indege ikomeye kandi ikora neza mu bihe bitandukanye by'igihugu. Uko uyibona gutya mu kirere, ifite uburemere bw'ibiro bigera ku 9,300, ikaba ifite uburemere bwinshi bw'ibisasu itwara mu kirere. Iyi ndege ikorera mu bice by'intambara bigezweho, ikaba ikora mu buryo bwa radari no mu bushakashatsi bwa mbere bugezweho. F-16 ishobora kudetekta ibisasu bayirasheho, ikabasha kubikuramo mu buryo bwihuse. Ibi bituma iba indege ikomeye mu buryo bwo guhangana n'ibitero by'iterabwoba. Iyo bayirasheho, F-16 ikora mu buryo bwose bwo kumenyekanisha ibibazo by'ako kanya, ikabasha kugenzura maze ikagumana umutekano w'umupiloti. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo guhangana n'ibyago bitandukanye, ikaba ifasha mu gukumira ibitero by'iterabwoba. Ikora mu buryo bworoshye, ifasha mu gutanga inkunga ku ngabo z'igihugu. Icyo gihe F-16 ishobora gukora ibishoboka byose kugira ngo yongere imbaraga z'ingabo z'igihugu. Ikaba ifite uburebure cyangwa se ubuhagarike bwa metero 15 n'ibice 6, ubutambike bwa metero 9 n'ibice 96, n'ubugari bwa metero 4 n'ibice 88. Ibi bipimo bituma igira ubushobozi bwo gukora mu buryo bwihuse kandi ikagumana uburenganzira n'ubwisanzure mu kirere. Ibi bituma indege iba ikomeye mu bihe bitandukanye, ikaba ifasha mu bikorwa byo guhangana n'imbogamizi. F-16 ikoresha ibikoresho byihariye mu gukora imitwe y'indege mu bihe bitandukanye. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo gukora imitwe itandukanye, ikaba ishobora gukora mu gihe gito. Uburyo bwo gukora imitwe bwifashishwa n'ikoranabuhanga rigezweho, bituma iba indege ikora mu buryo bwihuse kandi ikagumana umutekano. Umuyobozi w'ingabo z'igihugu agomba kumenya ko F-16 ifite ubushobozi bwo gukora mu buryo bwihuse no kugera ku ntego zayo. Mu rwego rw'ingabo, F-16 izakomeza kuba indege ikomeye kandi yizewe mu bikorwa byose by'intambara. Ikoreshwa mu buryo butandukanye, harimo za misiyo zo kurasa, guhangana n'indege z'abanzi. Iyi ndege igira uruhare mu gucunga umutekano w'igihugu, itanga inkunga mu bikorwa byo kugenzura no gukumira ibitero. Ikoreshwa mu buryo bwihariye mu bihugu byinshi, ikaba ifasha mu kurinda umutekano mu gihe cyose. Ikaba ifite ubushobozi bwo gutwara ibisasu bitandukanye, ikaba ishobora kugendana n'ibitwaro bifite uburemere bunini. Ubu bushobozi butuma ikomeza kuba indege ikomeye mu guhangana n'imbogamizi, ikaba ifasha mu bikorwa byose by'intambara. Iyi ndege ikora mu buryo bwose bworoshye, ikaba ishobora kugenda mu bihe bitandukanye, itanga umutekano no guhangana n'ibitero by'iterabwoba. Ubu buryo bwayo bwo gutwara ibisasu butuma F-16 iba ikirangirije mu ngabo z'igihugu, ikarushaho kwiyongera mu bushobozi bwo gukorera mu ntambara zigezweho. F-16 ikoresha mu buryo butandukanye harimo kurasa. Iyi ndege ifasha mu gukora ibitero by'amasasu ku ngabo z'abanzi, ikanatanga inkunga mu bikorwa byo kurasa. Ikongera igahangana n'indege z'abanzi. Ifite ubushobozi bwo kugaba ibitero ku ntego ziri mu kirere, kandi ishobora gukora igenzura rihambaye ku bikorwa by'abanzi ikoresheje ibikoresho bigezweho mu gutanga amakuru. Ikoreshwa kandi mu bikorwa byo gukumira no guhangana n'ibitero by'iterabwoba. Ifasha mu kubungabunga umutekano mu bindi bihugu bitandukanye. Umuyobozi w'ingabo z'igihugu agomba kumenya ko F-16 ifite ubushobozi bwo gukora mu buryo bwihuse, ikagendera ku cyerekezo cy'amakuru bayihaye. Ibi bituma ikomeza kuba indege yizewe mu bikorwa byose by'intambara, ikarushaho gutanga umutekano no guhangana n'imbogamizi ziri mu kirere.
Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon ni indege ikomeye ifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bitandukanye mu bihe by'intambara no mu bikorwa by'amahoro. Ikoreshwa n'ibihugu byinshi, ikaba yarabaye ikirangirire mu mateka y'indege z'intambara. Ubu bushobozi bwayo bwo guhangana n'imbogamizi butuma ikomeza kuba ingenzi mu bikorwa byose by'intambara zigezweho, ikarinda umutekano w'igihugu. Ese iby'iyi ndege u Rwanda rwaguze ubyakiriye gute? Bishyiraho hasi muri comment. Kandi niba wabikunze ibuke gukanda like. Kandi niba utarakora subscribe wibuke gukora subscribe. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi.